predstavitev. Jaz sem sovrstnik podjetja Aviobroza, ki smo poleg tega smo turistična agencija tudi zastopniki za res ekskluzivne francoske pijače, med drugim tudi za konjak Leroy, med ostalimi tudi šampanjske Težer, ki bo tudi v tej vaši izvrstni restauraciji v Mariboru prav tako že ponuja. Danes zvečer imamo lepo priliko, da nam podrobneje te konjake predstavi gospod François Rebel iz podjetja Leroy. Podjetje Leroy je pravzaprav zelo staro podjetje, iz 17. stoletja izhaja družina 1680. Jaz kaj več ne bi o tem govoril, zato je gospod Rebel tle, da vam podrobneje predstavi njihove konjake. Dva od teh konjakov sta že tle v vinoteki Rožmarin, oziroma restauraciji Rožmarin. Danes vam bomo predstavili vse skupaj 5 konjakov, rekel bom 4+1, pa da bom zdaj razložil, zakaj 4+1. Možnost pa imate si ogledati tudi ostale, ki jih danes ne bomo degustirali, vendar so tle, da si jih ogledate tudi kakšna je embalaža, kakšne so steklenice, škatle, darilni paketi, ki jih bomo mogoče po naročilu dobiti seveda tudi v naši vinoteki Rožmarin tle sredi Maribora. The best is a cigar, a good cognac, and a pretty woman. That's better. Thank you. Thanks for the advice. For cognac and cigar, I can help you. For women, you. I find a way. The Petit champagne. So that's the area. Yes, this is the area. It's 1 year older than me. Really? Yeah, 74. It's too young. I like it. I think this one is. This one, yeah. This. And you? Merci. Does every vintage have a vintage champagne? No. As I said, no, we don't produce each year vintage cognacs. No, depending of the quality, and depending of the possible age. Čeprav cena mora biti blazna. Tega je to že ta prestav. To nima cene. Ta pravzaprav, tega se spomniš naslednji dan. Če se česa spomniš. Takaj ste to mojo glavo naredili. Veselo je. Mine. Not only mine, but it's like wine. What is the best one? Which is the best one? You never know. In fact, the best one is the one who is good for you. It's exactly like a man and a woman. You never know, in fact. And I always say to the people, be sure that the cognac you like is the best one. Don't follow advertising. Your taste is the most. Often I drink cognac, maybe 10 times per year, that's all. For my pleasure, 10 glasses, that's all. And then I appreciate it. Ima več kot 10krat v letu. Jaz ga imam zelo rad kot digestiv. Kljub temu, da on pravi, da se lahko pije tudi kot aperitiv, jaz ga v glavnem pijem kot digestiv. Ali pa v prijetni družbi, niti ni nujno, da je pohrani. Zelo oplemeniti in popestri lep večer ali pa lep popoldne. Vi ste uvoznik za Slovenijo, ne? Jaz sem ekskluzivni distributer Leroya za Slovenijo. Koliko narašča, mogoče trend pitja konjaka v Sloveniji? Mislim, da mi smo začeli s šampanjci Tanger, zdaj pa smo, oziroma na to, da so klientela ista, stranke so iste, hoteli, restauracije in smo se odločili, da po lanskem obisku Van Expo v Bordeauxu smo se odločili, da bomo dodali na našem
produktom, šampancem še nekaj posebnega in konjak. Zelo po dobrem premisleku smo se odločili, da bomo dali konjak. Ravno zato, ker spoštujejo kvalitete. In v njih v bistvu se čuti duša firme, družinsko podjetje in kot ste videli, samo je dizajn zelo pomemben. Dizajn steklenice in pa... Kateri vam je najbolj všečen, najbolj okusen? 30. Se boste odločili, bo kakšna steklenica romala v torbo? Se zna zgoditi. Drugače, pijete pogosto konjak? Prosim? Če je vaša navada, da pijete Pogosto konjak? ne, osebni priložnosti pa že. Kac, kateri po vrsti, kateri od konjakov je dobil petko z vaše strani? Petko, ne oziraj se na ceno. Ne oziraj se na ceno. Na okus, na užitek, na pač kaj je potrebno. To sta si edina je štirka, številka 4. In sicer vintage konjak, letnik 73. Morda ima samo eno pod narekovaj napako, da ga nismo navajeni in je zato po okusu v odhodu premočen in nam tuj. Koliko ste pa vi konjaka vajeni na splošno? Kako pogosto ga pijete? Kar? Ni to moj niti digestiv ali pa aperitiv, ki bi ga dal na prvo mesto in bi pred konjake dal viskije, posebno irske, dal bi tudi ene druge vinjake, ki niso konjaki, ker pač niso francoski, dal bi tudi pri aperitivih eno vrsto francoskih in italijanskih aperitivov, pa niso konjaki, ker konjak se lahko tudi kot aperitiv pije. Sicer je pa moja najvišja ocena je pa dobila številka 2. 20 let staro, z ozirom na lastnosti, ki jih ima in svoja tudi cena. Ker cena mora biti odraz kvalitete. Koliko stane ta s petko? Ta z petko, ta je pri 200 evrih. Medtem ko je pa tale 20 let star, kuve, ta je pa 40. In to je 1:5, razlike v okusu pa ni, bomo rekla, 100% je sigurno, pa morda tudi 200%, ampak ne pa 400%. Tako da... Kateri je za tebe dobil danes najvišjo oceno? Mislim, katerega ocenjuješ kot najboljšega? Definitivno najdražji. Torej, to je bil kateri? 73. Vintage. Tu so... Tako da tega ta najdražjega bi verjetno zvečer po eni dobri večerici First, to have a good cognac to drink and to enjoy it. I always say also, please drink cognac when you need it, when you want it. Do not drink when you are obliged to drink, it's completely ridiculous. And the cognac is good when you are at home. When you are at home drinking a cognac, it's always much more better than in a restaurant or in a bar, because at home you feel good, you feel some friends listening music or with your boyfriend, girlfriend, I don't care, but with somebody you love, and then you can enjoy the cognac.